vuga ati ejo byibuze ku busatirizi bwe cyangwa se buryo akoze impinduka Karafiora akazamo akaruhura Inkapi ku buryo bakavuga ati akaruhura Ben White agashyiramo Muskera bakavuga bati imbere Eza akaza mu mwanya wa Odegaard n'ubundi uri doubtful bakavuga ati imbere akatakisha Jesus Trossard ndetse na Bukayo Saka. Byashoboka byakunda icyo equipe yose yashyiramo icyo mbona ni game approach akwiye kujyanamo no mukino. Arsenal ikwiye kwataka mu bintu byose yakina bijyanye n'uko ino sazo yatweretse ko iri gukina defensive game cyane. Arsenal ikwiye kwataka. Impamvu ni iyi: uyu ukina n'ikipe nk'izi ngizi, kimwe mu bintu wirinda ni ukutuma zibona ko mu mukino zifite amahirwe, ni ugutuma wirinda ko zijya muri pozisiyo ya confiance zo kumva ko ari ibintu bishoboka. Iyo ubikoze hakiri kare, hakura kwa Newcastle bayifatiranye bagahita yitsida ku munota 9. Yego, iyo ubikoze hakiri kare ubu creatinze ikintu kimeze gutyo, umukino mu wukina ari mwega muri kuwudictatinga, nimwe muri kuwuyobora, nimwega mu ufiteho ijambo. Wirinda ko mu mukino birinda bigera muri minota iri decisive nko ku minota 70 mutabona igitego. Icyo gihe muva muri game plan yanyu mugatangira gukina ibintu bitajyanye n'uko umukino mwifuzaga kwa approachinga. Pressure izamuka, frustration izamuka, abafana batangira kubona yuko uyu mukino nawo ushobora kuba hari nka bya bindi byo kuwutakaza. Atmosphere mu kibuga cyanyu irahinduka. Ariko mu bikoze hakiri kare umukino mukawuyobora mukabona ibitego hakiri kare, biha amahirwe n'abakinnyi ku burutso pressure ivuga ngo turakina muri bwa buryo busanzwe, ndetse n'umutoza akabona amahirwe yo kuza gukora impinduka mu mukino zituma atangira kurutsa babakinnyi be beza yitegura umukino wa Atletico muri Champions League. So nkavuga ni rero mu byo yakina byose, abo yabanzamo bose, game approach ye ikwiye kuba umukino wataka. Kuko rega iyo utangiye udefana minota 20 ya mbere, ya kipe uyihamahirwe kuza gukina izo counter attack ikakoramo igitego hakiri kare, wowe ugatangira kujya ku gitutu kandi umupira wose awuvukagera. Iyo ukina ari wowe uri kubanza, ari ufite ijambo ku mukino, adversaire abaje ni nko kugenda, ni nko guhinguka, ni nko kurenga wari marahinguka. Urumva umuntu muri avance imbere ye. Hari ikintu cyari kindi tutakwirengagiza, bagiye gukina ikipe nziza kuko iyi kipe buriya ahantu igirira imbaraga. Murabona ukuntu Atletico Madrid imeze. Irabanzamo Rivarez, natangira kuzana no kubabayika ihita ikuzanira Sorota za guhitana. Iyi kipe ifite muri musore munozi wayo, umusore mwata Igor Munozi, we umwatako usimbura Ingo Jimenez. Hari uburyo babanzamo uyu Jimenez akakwataka handi atangiye gukunaniza, utangiye gucika kime, undi akabaje kukubararaho. Ni ekipe nekereza ko Arsenal ikwiye kuzashaka ibitego kwa ni ekipe yatweretse ko ubushobozi bwo gutsinda bigendanye n'ano basore bayo isanzwe ifite ku buryo tuzi bugaragara, kuko imikino yayo yose igiye itandukanye hari uburyo igenda yerekana ko yagutsinda igitego, yagutsinda ku ikipe rero ya Arsenal. Mbone no kugerageza binatandukanye, nge nubwo itabonye ibitego ku bihagije kuri match ya Man City, kuri match ya Newcastle, yewe na Atletico Madrid, ariko ubona ubushake bwo kujya imbere zamusigaye buhari noneho. Hari uko kubirata kurimo kurabaho, ariko Triste barimo rakomanga. Hari match zagize Arsenal ukabona iyo yashaka kudefanda nta bindi bintu ishaka gukora. Ergaidizo birabiterwa. Ubundi hari ikintu Mikel Arteta bamushinja n'abakinnyi be. We of course abakinnyi bagomba gukina ibyo umutoza ashaka, bakinira muri filozofi y'umutoza, ariko bakanavuga bati namwe nk'abakinnyi b'abasiniya muzi lesi murimo, muzi ikintu muhanganye nacyo, muzi pressure bariho y'imyaka ya sezo enye zikubana nta gikombe, muzi imyaka 20 Arsenal isize nta gikombe iratwara. Ku kimwege mutadeside umukino ngo nibura mugaragaze ko of course wavuye muri game plan y'umutoza, ariko mwana wudesize umukino kikabikina n'abashinja. Ariko nanone tukibuka ko wabikora, hari abatoza bastickinga kuri principles zabo, game plan yabo n'uyivamo n'uyivamo usanga wagiye hanze, iki umutoza yakudropinze
ubigenderemo buriye iyo sport mu kibuga uburi uwo mwanya wo kuza kubanzamo, ariko hari umukino bisaba ko abakinnyi ubwabo babyikorera. urumva nk'iyi kipe nasibye nakubwiraga yari ikipe ifite 11 babanzamo beza, ariko no kuri bench wayo ugasanga ifite ibisubizo, kuko niba kuri bench ikipe usanga ifite umusore twavuga Rodrigo Muniz, aba hari umusimu ni rutayizamu zagatsinda ibitego. Kuri bench usanga bifite ba Joshua King, nakana gatesha umutwe cyane, ujye kabona ibitego kajya gatsinda na match kajya gakora. Ni bench usanga ibira abantu ba Oscar Bob kagakana kavuye kwa Man City. Donc ni equipe nekereza ko kuri Arsenal igomba kuba n'aba Samuel Chukwueze babanzamo bari babi ba Harrison Lady baba hari batomu bose n'abakinnyi bose ubona ko kuri Arsenal ni match nekereza kiri muzigoye. Ni nka match mbona Arsenal nanjye nunze mu rya Paul Mason ishobora gukora ukahitona ko ku gikombe ugomba kwitekerezaho atari imbabazi igusaba. match ya Fulham, match ya West Ham izo match ebyiri zitsinda Arsenal. Ubwo match yihe izabisigaje Burnley na Crystal Palace. Izo match ebyiri zikuraho ikazitsinda. Birasaba gutsinda match ya Fulham kandi ukayitsinda ibitego bitatu byinshi kabisa. Bitatu kavuga utingiye kujya kuri match ya West Ham nyitsinde 2 cyangwa 3 nayo. Burnley nyitsinde 5. Iyo bara yagarutse. Oya ntaho hari. Iyo badahari nayo ntago bigenda neza. Iyo ni umuntu ugorana cyane muri ikipe ya Fulham muri imyaka 2 ishize. Kuko niwe mu mediateri Marco Silva sa nkaho yari yubagenderaho. No umukinnyi ugoye cyane muri myaka 2 itambutse. Iwobi muri Fulham yakomerera nabi cyane. Okay, ngibyo nguko reka tugende nandi makuru tujye ku yindi mikino. Tureka tujye ku mikino ku cyumweru isa 10 n'igice Manchester United Liverpool. Nayo ni imwe muri match zaba zikomeye cyane. Ines Roth yavuze ko ari umwe mu mikino n'ubundi gihuruza imbaga. Izi kipe zombi zijya gukina zidahatanira igikombe, kuzahatanira imyanya. Zijya gukina zihatanira kujya muri Champions League. Mu busanzwe akenshi zahuraga Liverpool iri ku gikombe cyangwa se yiri imbere, cyangwa se Manchester United nayo iri imbere, gutyo abantu byo bangoze ko guhura United ishaka igikombe. Ariko ubuzigiye gukina navuga ngo nta nimwe ihanganira igikombe muri zo. Ubundi kuri Michael Carrick yavuze ko kongera amasezerano Kobe Maino ari ikintu cy'agaciro kuri we kubera performance amaze iminsi agira. Abari kubirebana Ines Roth niwe wavugaga yuko yari umukino n'ubundi wa mbere mu Bwongereza n'imikino minini cyane. Nindi ufite amahirwe kuri uyu mukino ukurikije Manchester United iherutse gutsinda Crystal Palace, Brentford biri kuri kimwe. Liverpool yatsinze Crystal Palace 3-1. Uyu mukino usobanuye iki kuri Manchester United, uyu mukino usobanuye iki kuri Liverpool? Slot ni wavuze ngo uracyari umukino w'ingenzi. Twese turabizi neza ko shampiyona y'Abongereza izi nizo kipe ebyiri ziri most decorated club, most successful club. Iyo bato rero ya supremacy iracyahari, kuguhatanira icyo cyubahiro, kuguhangana. Mu myaka yose yabayeho nta kintu cyanejeje abafana ba United nko kuba Alex Ferguson yarabahaye ibikombe 19, ibikombe 13 bya Premier League, Liverpool ikiri kuri 19. Nicyo kintu kibaho muri era ya Ferguson kiri mu bintu byafashe imitima y'abafana ba United. So iyo supremacy rero iracyahari kubera ko izi ni ekipe ufashe mu bikombe byo mu gihugu cy'Ubwongereza nizo kipe zifitanye ibikombe. Numva difference ishobora kuba ari nk'igikombe kimwe kiri hagati y'impande zombi. Izi ni ekipe nibura zisangiye ibikombe bya Premier League 39 cyangwa 40. 20 nibyo. Ni ibikombe 40. Iyo bato rero iracyahari. Ikindi cya kabiri kinakomeza no mukino European Spotlight Champions League. Yego nibyo United imaze nk'iyasekirije mu buryo bugaragara yuko yizeye ko Champions League uyu mwaka iyifite izayitabira. Ariko kuri Liverpool nabyo biri hafi aho ngaho, gusa iyi ni match nayo kongera kubiprova, yo kongera kubigaragaza.
ikindi cya gatatu nge navuga ko nibyo Arne Slot biragaragara yuko sezitaha mu mibare ukurikije n'ibyandikwa n'ibivugwa n'ibihari na situation iri current muri Liverpool ni umutoza bigaragara yuko ashobora kuzaba gihari, birashoboka cyane, amahirwe menshi. Michael Carrick afashe maniyu muri ibi bihe we kugira ngo akore quick fix, agarure ya calmness muri Manchester United, abakinnyi bagarurirwa icyizere, bigarura icyizere, bakina umupira mwiza, bakobima ino babaha amasezerano. Ibyo byose ni akazi tubona akoze. So iyi rero ni match navuga ngo izakomeza gushimangira kwa guhangana kw'amakipe yombi abiri akome mu gihugu cy'Ubwongereza kuruta yandi. Iyo tike ya Champions League kuri Liverpool bigaragara yuko yo igifite akazi ko gukora kugira ngo iyi semante iyizere neza birushijeho. Ariko noneho n'abatoza bombi ino sezo yaba Slot wabaye doubtful mu buryo bugaragara, akenshi buryo utsinze match ya Man U muri sezo, kimwe mu byiza uba wakoze ibi nabyo mu byo wubakirwaho uhemberwa cyangwa se ushimirwa. Iyi ni match nayo yo kuza kugaragaza. Michael Carrick we kubera noneho n'imikino mike yafashe n'akazi kenshi cyane akoze, Edison ashimangira ko utsinze iyi match ya Liverpool noneho bya bindi byose wakoze ni ya mayoneze wongeye mu ifu. Hari ukuntu byasa neza kurushaho kubera ko mu minsi yashize yanahuye na Sir Jim Ratcliffe baraganira. Ntekereza ko mu byo baganiriye wenda hemu ni icyizere cy'uko nawe n'ikaramu ishobora kuba yaboneka akaba yashyira umukono ku masezerano. Kuri Michael Carrick urebye ukuntu yubatse kipe ye, urimo kubona ko hari ntago twatukibera mu kwezi kwa buki. Akazi arimo arakora kari kugaragara Michael Carrick. Buriya hari ukuntu ikipe itsinda, ariko nyine ukabona iyo match n'ejo yisuyemo yakongera akayitsinda, ukabona imbaraga yakoresheje n'ejo zirahari. Kuko mu mikino amaze gutsindwa match imwe harira yatsinzwe na Newcastle ya kimwe kose, kimwe bibiri kuri kimwe I think ni match imwe ariko atsinzwe. None izindi match zose za United urimo kubonamo morale y'abakinnyi, urimo kubona kuzamuka kw'imibare, urimo kubona nyine Bruno Fernandes ari umuntu ushobora kuza mu maka zo kuvanga, ariko ntiyarebwaho nawe akareba ko igihembo cy'umukinnyi mwiza yagitwara. Imibare myinshi mo kuyizamura kuri uyu mugabo kwa Michael Carrick. Urimo kubona Benjamin Sisco ushobora gutsinda ibitego, urimo kubona twabuze Brian Mbuwemo ariko kunye tumu kumubona. Tume kubona defense y'abakinnyi bari tayari noneho. Abe Danny Heaven araza kubona yakoze akazi katume ikipe ibona amanota. Magoya yabarukona na amatabya amavuta. Casemiro wamureba ukabona n'umuntu United muri takaba yemera gutakaza mwa buriya buryo. Ukabona nyine kipe harimo abakinnyi wakwishimira kuri uno bukora mu kiba kwa Manchester United. Barenze umwe kora San Lames ntakama akora amakosa menshi, at least ibiri basic cyase bya bindi biba bikeneye ngo umunyezamu agari mu izamu arimo kubyubahiriza, ntarimo gukora amakosa ya Andre Onana yakoraga. United ukabona well organized kuba yagira iki ushobora kuba yakora mu mukino wari wose igiye gukina. Ikindi none yerekanye na character kuri ingoma y'umugabo bita Michael Carrick, za match twitanga izikomeye izatuma umufana w'ikipe ya United yishima, arimo arazitwaramo neza. Ndavuga Arsenal, Man City, ukatubona ko mu myumvire ye ibyo azacamo byose binarangwa bano bakinnyi basanga bakora gukinira ama equipe cyane cyane rebe organisation nawe yabaga hari, ariko uri si tutamutsinda uri Arsenal bikugora, uri Chelsea bikugora. Rero ku equipe ya Manchester United ndebona nk'ikipe muri uyu mukino izaba imeze nk'ifite amahirwe gukora ko imyitwarire yayo wayishingira uhereza amahirwe muri uyu mukino izaba iri no mu rugo. Liverpool yo to be honest uyu mwaka ni hasi hejuru, uko uyu munsi wakinnye ejo biragoye ko babisubiramo. Bagize n'ibyago batakaza n'umwe mu bakinnyi nekereza ko bagendeye no sezo, twabyemeranya n'abantu benshi bakurikira ikipe ya Liverpool. Gutakaza uyu Mufaransa wo Goethe ntabwo ari ikintu cyiza, kujya kuri no match udafite mu bakinnyi nka Mohamed Salah ashobora kuba ataragize sezo nziza, ariko no mukinnyi ushobora kugira icyo witegaho kubera ko no mukinnyi ufite ubuhanga bw'uyu munsi butashize mu kaguru ke cyangwa se no mu buryo bw'imyitwarire ye. Kujya kuri iki gihugu cyane tutamufite ryo nekiza ko ni ikindi gihombo, batanafite n'umukinnyi wo kumusimbura ku buryo bufatika. Hari kuri umukinnyi ataba hari ari kuvuga ngo uhari ashobora kuba yagira ibyo atanga, ariko kwa Mo Salah ku mwanya we no guhengeka, nyine byo guhengeka byagoreka guhere ko nta uri garanti ko ashobora kuba ari ikintu yatanga ku mwanya we. Rero Arne Slot tugatse ku cyakindi cy'abatoza, Arne Slot ni umutoza uvuga ngo ndabizi neza ko ikintu cyatuma nguma kwa United kwa Liverpool
ni ukubona big four iyo nayibona ubona ko ashobora gukomezanya poroje n'ubuyobozi buhari ariko noneho hari undi uvuga ngo njye gutsindira match bishobora gutuma mbona akazi ntafite uyu munsi kumva ko kari kazi afite nk'impamvu isa nk'iyumvikana kuruta ya Ziroti warashaka akazi ndashaka kukagumaho ariko nagiye no kuri izo mpamvu z'abatoza ku giti cyabo nkareba imikino y'aya ma equipe United irimo kugendera ekipira abakinnyi bayo urana umukino udahari ni kunya wasotse mu mukino wafite ikibazo cy'imvune ni Matija Delight abanamaze kwibagirwa na Alessandro Martinez uzaba utari kuri uyu mukino ariko United yamaze kutwereka ko Eden Heaven na Maguire bakora partnership igakunda yamaze kutwereka ko muri attaque yayo Daro n'umuntu bita uyu musore Amad Diallo n'uyu musore bita Brian Mbeumo basaba guswitchinga bigakunda bakabakina izo manda. United n'izingiye mu magambo ndabona nk'ikipe zafite amahirwe menshi gutsinda no match ngendeye kuri character y'umutoza yerekanye kuri match zikomeye ngendeye n'ibihe ikipe United irimo. Abantu hari match ya Brentford ntago ari match yohe Man United mu buryo buvuga ngo ikipe yaje iri weak. Ni ikipe nziza yahuye n'indi nziza kuko abantu bari byira match nabugize ba board. Ni match yagenda gubona ko Brentford anytime yabona igitego ni match yagenda gubona ko United anytime yatsindwa igitego ariko kubera ko United ifite ushobora gutsinda n'ibitego nayo. So muri iyo myitwarire muri uko gukomeza kugenda kwizera ko process ishoboka kwa United mu bakinnyi bayo ni umutoza Michael Carrick ndabona nk'ikipe uyu munsi aho champion igeze nk'ikipe ishobora kuba yagira ijambo kuri buri mukino wose yakina muri Premier League.